I pozdrav svima ljudi, ovdje Udr Gamer, danas ćemo snimati PUBG Mobile. Izašao je skoro, sve ćemo vidjeti kakva je igrica. Malo prvo se povežemo preko Facebooka. Krećemo sada. Idemo. Da vidimo sve kako se ulici. Ovo je mnogo moćno. Ajde mi kreće. Ajde da se izgleda krećem. Wow. Mislim da ovo je isto kao oni koji možda ne znaju, ovo je isto po meni kao Free Fire. Sada nazad, malo sam bio pauzirao video. Sada nastavljamo, uzeo sam ovdje backpack. Mi se održimo u centar. Sada tamo vidimo nekako. Uzavno sam imao kod ima neka puška. I što je pušku još uvijek nisam našao. Oh my god, red zona je tamo. Ja bežim iz red zone. Red zona je tu, tako da teško kupiti.
zimljenim kućama. Oći ćemo ovdje da vidimo čega ovdje imam. Nema ničega. To je ovako kanal, pošto mi moramo brzo nađemo neku pušku. I ovdje nam nema leba ovdje, pete pozicije. Neko se puca. Oh my god. Neko nas puca. Oh my god, ovo je baš preteško. Ovo će izgleda na sudbinu gledamo.
telefon. Mislim da se neki nešto proba. Ipak je to bilo samo raska. Mi nismo u zoni. Izgubili smo. To je što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Doviđenja.